بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله ذي العزة والجلال المنفرد بصفات الألوهية والكمال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده ونستعينه ونشكره ولا نكفره. أرسل الرسل جميعا ليدل الناس على إفراد الله بالعبادة ويحذرهم من الشرك وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وقال وهو أصدق القائلين
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قهدارت خوشتفي خوشكو برايت هجا صلاف الوابنو همي دمو قافتوا بخوشي وشادي بن هذي دمك برصود مفابو هوتكين ادقال بابت ما يفجاري يكول بالناف نشانت مسيح ومسيحيات قالي برا چونكي كسينيا مسيحي كاكل كمسيحيات افرويا و بناخيا يبترين بيرو باورد في ديني السرت اينا آواكرن ياد جه خدا بو ام السري آفراكي بدينا ديروكا في كسي يكود بجن مسيح هر اجباري بيت دنياي و حتى هاتي راكرن هر وكيت قرآن دا هاتي پاشي وكي انجيل بحث جيتكت دا گهدارت ميت خوشتوي بشن هف برکرنه که اتناف برا هر دو بر خدانا دا بکن و بزانن کانه کش هر دوا پتر یا بر عقله خالا دوی یکومت ویتن عمل ویری بحث جه بکین اوه دیروکا دی کفتیت مسیحی صلاف السربن ام بزانین هر جسر دم مسیحی و حتی 300-400 سالا پشتیوی هر وکیت کتبت وان بخدا هاتی دا ابدستو دارد وی دین وان ات آگهدار بین و بزانین چند گوهورین کتینه بیرو باورت و چوا بود پرسی شیعه کار خود تبکت و الدیماهی مدویت بکرتی بزانین کانه چو بحث پیغمبر ما محمدی صلی الله علیه وسلم اد کتاب مقدس دا هاتیه خو او هاتیه تحریف کرن جی عیسی مسیح کی بو چوا هات بو دنیای اب چرنگ جی خو بوران بو و چواش دنیای درکت بو ادگلک سورة القرآن پیروز دا بحث چیروک و سرهاتیت جینا عیسی و بن مالاوی یهاتیه کرن وكي سورة آل عمران النساء المائدة مريم الأنبياء التحريم وجبركو دم دستيري نادة ام آيات بوها بخوينين باشي شروع وكين ابتن سرهاتي الفيري وك جيروكا بيك و جريداي دبو وغرين وهر كسا كي بفت اتشيت الوالن سورة بزفريت يتكو معبرين كنافتوان قوتين بو پتر فرهية عمران ايكش مرچاكت بني إسرائيل يابو السردم خو ناودنگت وی اپ باشید ناف خلکی دا بالاف ببون اجبر دینداری و تقوی داریاوی سنسلاوی اشلاء بابه و ادگهیت سلیمان پیغمبری صلاف السربن و سلیمان پیغمبر جیت نسب خدا ادگهیت ابراهیم پیغمبری ادبیجن اتنافبر عمرانی و سلیمانی دا 15 بابن الدیف گوتنه که یان 23 بابن الدیف گوتنه کدی و تنافبر سلیمانی و ابراهیمی دا 13 بابن عمران هفلنگ زکریا پیغمبری بو جنکت هر دوا خوشکت ایک بون و نافو دنگیتوان جی وکیت ظلامتوان اب پاقجی و دینداری و جامریت نفخلکی وی زمانی دا بلاف ببون هر دو خوشکا زی عیال نبون و قرآن پاشکرایی اشارت یادایه وی چنده پاشی خود کرم کر کچک دا جنکا عمرانی و پشت هنگی چند سالا کا کرک دا جنکا زکریایی کچا عمرانی مریم بو و کر زکریای یحیی بو
بری خود کرمه ادگل جنکا عمرانی بکتن گلک جارا ات دل دا هوار و گازیت خو ادگهاندن خوده و دل خو پهند خوشت کر کو خوده ده هوار اوی ایت و مراد اوی بو جهینت و پاشی واسا چه بو وکیوی هزر کری دمکی په حسیا هر وکی یا ودویتن دبینت و دبیت ریوی گش بو و گرنجین السردیموی پیدا بو جیانت چاوی دا هاتا گهورین هر وکی نه او دنیای یا بری هنگی مزگینی دا ظلام خو و دانستاندن ادگل کرن السر پاشروجا وی میوانه دشنی بوان اید دیکی بریار خدا و لیونه بو دم پی حسیایی که خوده ادگل هاتا کرمه اکسر دستت خوب بلند کرن و بریار دا و گود ای خدا سوز بیت او بچی که دزک من دا اگر بسلامتی هات دنیای از دیگه ما خلمتکار مالاته ای خدا تو و نظر جمن قبیل که بری بچیک ببیت عورت خم و کووانا الهنداوی عسمان جیناوی کم بون دلوی هات گواشتن و گشاتیش سر دیموی غواره بون ظلاموی عمران بری چاوت خو ابدیتنا برهم جینا خو ببینت و چاوت خو پیرون کتن چاوت خو دانا نسرک و جوی دنیای بار کر و قصتا دلووانیا خوده کر هیامک پیوچو جنکاوی بچیک خودانا هیویاوی او بو کرک ببید دا ببتا خلمتکار بیت المقدس بله بچیکوی درکت کچ ابخم کت چونکی کچکا هنگی خلمتکاریا مالت خوده ند کر بله دگل هندجی خوده نظراوی قبیل کر فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا دیکه ناو اتیما خو کرا مریم یعنی خدام خوده پاشی برا مالا خوده و دا في ظلامت آینی دا ایک جوان کفالتاوی بکت و چونکی مریم که چا حوال وان عمرانی بو هر ایکی دل خو بریک و او ببتا کفیلوی بلی شمیا پتر حست کر زکریا پیغمبر بو چونکی کچا دشاوی بوش لایکی و او بخو یه بی عیال بو هر وکی ویدویا و نعمتها یا کجهاتی استاندن بخو بدل وکد دان استاندن اتناف براوان دا دجوار بون و کسی رینه دا حوال خو دیماهی گوتن ده پشک هاوین همی بوی بوچون قایل بون عادت مزن دینی یتوی دمی اوه بو اگر وان بوتشتکی پشک هاوید با هر ایکی قلم خود هاوید جهه که دست نشان کری و هندکت بجن او جه ریبار بو پاشی هجی قلموی ابسر ادکت پشک بوی بو هر وکی افسرهاتیه ها سرهاتیه هاویتنا قلمات ریباری دا ایکش نهانیت هیکلی بو یعنیش اسرارت هیکلی بو و اجمازنت دین فلا و جهیا پیوتر کسی افچنده ندزانی لو آیت سورة آل عمران دمی وی چنده ود گرد پشتی هنگید بجیتن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أفسرهاتيات كتاب مقدس دا نهاتيا نت العهد الجديد دا ونجيئت العهد القديم دا اتقال هندجي وفد فلت نجران يكوش هجمارك مظن الدين فلا بيك هاتي دمي هاتي نانك پیغمبري صلاة السربن وهندك بسيار جيكرين ات در حق مريم وكره ودا پیغمبري صلاة السربن او آيات بوان خواندن يكو افسر هاتيات دا هاتين اوان انكار نكر و پیغمبر صلاة السربن دراوي نداري خست بلكي هندك شوان الدل دا زانيك و اوه پیغمبرك راستگوه چونكي اگر پیغمبر نبا افسر هاتیه ندزانی یا کو بارا پترش قشاب خوشی ندزانی او افسر وی راستیه هل بون لو دم دیماهیا گنگشه پیغمبری صلی الله علیه وسلم داخواست جوان کری کو بینو پیگ و او پیغمبر مباهله بکن وکیت آیت دهاتی فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين او نویریان و پاشکی زفرینو داخوازا لبورین کرن وکی کتاب دیرو که بومفت گرن زکریا و ظلام دی اجسادانت هیکلی
کومبون و پش کافتن هر ایکی قلم خو هافت ریباری قلمت همیا بناف بون و بتن قلم زکریای بسر آوه کد لو همی راضی بون کو زکریا ببتا کفیل کچا عمرانی قرآن بدريجي چیروک بخدان کرنا مریم ناوه گیرید بله هندک اشارت داد کو مریم اپرنگه که پاقجو بجین هاتبو بخدان کرن وكي آيات بيجيت وأنبتها ربها نباتا حسنا الجهة كدي يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وتآيات قديدة يا هاتي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين جآيات بوريت اتظانين كو مريم كيشكا باقجو بجين بو یا خود ناسو خودم باور بو و اوه نتشتکی غریبش ایکا وکیوه یا کش بنا مالکا خود ناسو السر دست پیغمبرکی وکی زکریای هاتیه پرورده کرن هرش جحلین یاوه کچکا پیروز بو دم خو همیت عبادت خود دو خلمتکاری مالاوی داد بر لو خود کرامت السر دستا پیدا کرن و رزق و بصاناهید دا زكرياي او دكا تايبت بوي چكر بو او تشوته و عبادتت كر چي دم زكريا چونك اديت رزق وي يلنك ادبجن هندك رنگو جينت فقي النك وي ديتن الوي باجري همي نبون چونكي دم گهشتنا وان فقي هشتانه هاتبو لو بعجبي و پسيار جيت كر اري اوه اشكي و بوته هاتينه وي برسفدا اجنك خوده هجي خوده بويتن رزقك بحسب ديدته الوان دما زكريا الخو دزفري وتدل دا تكتا دانستاندنه سريوي سبي بوي وهستيوي يبيتي بوي يبنافصال وچوي وجنقوي ادگل هنديكو يا بر بيراتي وتشيتن عيالجي نابن هزرت خود كرن دستت خو سر افراست كرن اي خدا چتشت البرتا آسنابن كان چاوة تتشي فيقي بداية مريم وهشتا دموي فيقي نهاتي وصا تتشي عيالك بداية من بلا اس نيل وقت جيبم اب فيرنجي زكريا اتكتا مناجات اتقل خوده اتقل خوده خو اينا خوده مرادا ويجي حاصل كر كان چاوة بريهنجي مرادا دشاوي حاصل كر بو ومزگينيا كركي دايه قوته ديتا كرك بيت و ناوی ده یحیی بتن و اوجی ده پیغمبرک بیت اش پیغمبرت خوده مریم هدی مازند بو و روش بو روژه تقوی زیده تر لتهات و پتر عبادت بو خوده ادکر قرآن بجید روژه که مریم اججه خودر کت و پلای روش هلاتا مزگفتا اقصای دا چو خود جبریل صلاف السربن السرنگ مروفا فره کرت رکاوی دا و ننیاسی دم بروي ذكتي كو ظلامك يبنك فتئت ترسيا و گوته از خوب خودت پارزمشتا اگر تا باوری بخوده هبید مریم خود ناس و دهمن پاقج ابتنه خوده اش هجی دید کو هوارت خوب گهینته ملائكة خود جبريل يكو جلك جارب نصناف الروح يان روح الله يان الروح الأمين ادئتن ياسين برسفا ودا و پشت راست كرو قوت إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هندي أزم از قاصد خود تما خود از هنارتیم دا بچیکه که پاقج بدمته اجوه گوتنه دو تشت ات اینا ورگرتن ایک اف روحا یا کو خود هنارتی روحا کا تشيكريه يعني يا مخلوقه كو جبريله ونكو صفتك صفات خوده چونكي نشتشتت بر عقل الصفات اش موصوفي وب بيتن وخسري خو بيتو بچيت وكي شيخ الاسلام ابن تيميه خود جرازيبتن ديارت كات دو هرج دست بيكي اف روحا كو جبريله يه مريم پشت راستت كاتن كو اف كره دجي بيتن كراكي باقجو بجينه يعني بري بوه بخوجي ببتا مفاجأة يتبجيتي أفكرة دي باقش بيت غلاما زكية وأو قوتنت نحزو الدجمن دي الدرحقة ويدا كان دروا أو قوتنت أو كان دي بيتا درو ودي بو خلقي همية اف دروا هني أشكرا بيت
ادگل هندجی مسئلهش هنده مزنتر بو کو عقل مریم تی بچید لو اب عجبی و گود چاوا ده من کرک بید و مروفکی دست نکریه من و اس نجن که که ده من پیسم ملائکتی برسف دایه حوصایه خودتا یا گوتی دیوی کاریکتن و چشول البروی بزحمت نینن ولنجعله آیة للناس دا ببتا نشان بو خلقی السر مزنیا خوده ورحمة منا ورحمتك اجنك ما بو خلقی دی بریوان داتا خوده و ی باوریه ببینتن دی سرفرازی اتاره که وکان امرا مقضیا کارک بو حسکرنا خوده السر بو چه بو جبریلی پفکره بریکاوه اول تانشته و کاچاو جنک بحملت کون وصا مریم جی بعیسای بحمله کت تشتکی غریبه هنده کسیت هین باوریت اینن که آدم به بابودایی چه بوی و حوا اشتانشتاویا چه بوی و نفن باور کن که عیسا به باب یبوی یان ادبینن تشتکی مستحیلا مروفک به باب ببید إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين او خود بشت آدمی بدایو باب چکتن البرآسنا بیتن عیسای بباب بدد و جا پیتوی گومانی نینه ادبجن الویدمی جهی انکو بنی اسرائیلی جهشت بون الرده که نزیک بو باوری وان اپرحی و مسالت روحی نمیند وانهزر تیر مروف تنلشه حتى التوراة خدا ادقود لا تأكلوا دم جسم ما لأن نفس كل جسد هي دمه يعني هر وكي وان فيها باورية بنفس جنينا الويدم لا مادي يدسلدار السر لا روحي خودویا وی سرهاتیا عنتیکه و پرددر پیدا کتن دابو خلک ویدمی باش دیار بید کو جین نبس اوه یا اود بینن لو آیته ات در حق مریم و کرویدا امر کر ولنجعلها وابنها آیة للعالمین اتگلوی چنده جی مسئله البر مریم یا مازم بو گلک جارا بخمد کد و هزرت خود گوتنت خلکی داد کرن کانه ده چه ببختیا ات در حق ویدا بیجن نشانت حمله روش بو روژه المریم دیار بون مروفت وی یتنزیک جه عجب گرتیمان نخاسمه وان چتشتت نباش جه ندید بون ادهندک روایت دایهاتی ادبیجن روژه که زکریای پشتی بحال مریم آگهدار بوی پسیار جه کر اره ما چد بیت دار به طوف شیم ببید مریم گوته بله پادارایی که چاوشیم بویه گوته باشه شینکاتی به آو و باران چد بید مریم گوت بله ما شینکاتی ایک چا چه بویه پاشی گوته باشه ما چد بیتن بچیک به ظلم ببید مریم گوت بله خود آدم یه چکری نش نیرومیا الویر قناعت بوی چه بو اینا گوته صحبت خو بو من بیجه مریم چیروک خو وی ملیاکتی بو گوت قرآن بو مدیار نکریه کان عیسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند ادزکی دیکا خدا ما بو بل وصایا دیاره کو اوجی وکی همی بچیکانه هیوای مای و مسئله پرنگه که طبیعی بویه چونکی اگر وصا نبایه و مسئله عادتی نبایه قرآن دا بحث جیکد الویدم مریم پی حسیایی کو نزیک بچیک ببیتن بهن طنگی حسیا دلوی چوی خوش خلکی ودر کتن وكيد قرآن دهاتي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قرآن حالته وی نفسي بما برنگك اشكرا ودگو هزيد دمت بجيد فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كارك جرام بول سر نفسيتوي كيچكا كيچين بو اكمين جار بچيك ببيت والجهة كبتنه پشت هنگی صباحی پشت زفری تمال و بچیکه کل سر دستا دیچا و خلکی قانع کت و ازمان وان دانیت سریک بله ادوان دلیفت برطنگ دا مریم خود ناس هوارت خوبتنه ادگهاندن خوده خو و باوریا که مکم هبو که خوده و ناهلی تبتنه و ده هر ادهواراویت
بچی حاله هی بچیک بو خودت هوارا وی هات و بووی بوهاری کار جهوی خوش کر و خارن بو پیدا کر فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ادناف خلقی دا بلاف ببو کو کچا عمرانی تشتکی هی خلق بوجدان هندی جهاتی ازمان درجی در حقا بنمال عمرانی و زکریای دا کرن ادبجن مریم کرخاله کبود گوتن یوسف کر یعقوب نجار انجیل بجید اوی مروفی مریم بخو خواست بو لبری و گوهاستنه او بو یا مبری نکه بحث جکری لو جوهیا بخوب دلی وزانی کو بیجن تشتکت نفبرا مریم و دزگیره و یوسفی دا چه بوی هرچنده قرآن بحث وی یوسفی نش دیر نش نزیک نکریه بله قرآن دا اشارت یهاتی دان کو خلق وی دمه ازمان درجی ات در حقا پیغمبر خود عیسی دا کرن و گوتنت نتره دا ات در حقا دیکوی دا گوتن وكي آيات بجيت وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما خلق بيت لحمه او باجر عيسى لبوي تيك هاتنو تيك چون ويان تشتكيش سرو برد كيچا عمراني بزانن دمي وانزاني مريم نيا دياره گوتن هبيت نبيت تشتكي بوي رابون لگريان مريم پشتي بچيك بوي دنيال برچاوا طاري بو نزانی ده چی کد و چه بیجیت خلکی دا راستی باور کن و دروت در حقاویدانه کن خود جبریل هنارتنک گوته هر مروفه که تو ببینید گل ناخوه و به اشارتا بیجی از پروژیمه و از گل کسی ناخوهم هنگی مریم زانی خوده وینا هلی تبتنه و دید هوارید دم چاوتوان مریم کفتین و دیتین بچی که کل سر دستا حیبتی من گوتنه ای مریما تخرابیه که مزنیا کری ای خوشکا هارونی بابتا مروفه که خراب نبو و دیکاتا جی نجن که که دهمن پیز بو یعنی هر وکی وانویا بیراوه الپاقجی و بجینیا بنامالاوه بین نوه گوتنه تبخو هندی ما تو نیاسی تو کچه که خود ناس و پاقش بوی تو وکی هارونی اتکرنا عبادتی دا ما تو تنیاسی و دیکو بابتا جی ادجامر بون اوه چه بو تکری؟ وکی خود فرمان دای مریم برسوا و ندا تلاخو کشا اپنک بچی کیوه یعنی گوتوان بجنوی او پتر عجیب گرتی بون گوتن چاوا دید گل بچی که صفا آخوین یکو هشتات ناف پیچ که دا خود معجزه که مزن السر دست ویژن که پاقجو بجین و بچی که وی پیدا کر خود اوی چشول البر آسنه بن بچیک اب ازمان اخست برسوا واندا بروانیش خو و دیکا خو کر قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث بل جهيا بخو عقل أجفي سرهاتيا عنتيكان نديد ونيا غريبا مجيهشكيا وان رندتا وان كو باوري براستي بينن ما چه اینا بو سر پیغمبر خو موسی هشتا باش دست فرعونی و لشکری وی رزگار نبوین گوتن موسی بو ما خوده کی چه که ام چاف ببینین دا عبادت وی بکین او همی هی وک نبو موساش نافون درکتی و چویا جوان خوده رابون گلکه که زیری چه کرن و گوتن اوه خود موسی او ملت هنده مجیهشک بیت و به بسر پیغمبر خو موسی بینتن ده چاوا باوری بگوتنا ایکا وکی مریم اینت خلق آماده بوی حیبتی من و باورش گوهت خو نکرن اش خو یت آماده نبوین هر افچوروکه باور نکرن و گوتن اف دروک زکریای و بنامالاوی بخو وهاندی دا گناهکاری اج سرستوی خو قلدن ات بیجن جهی ات در حق مریم دا بونه دو پشک هندکا گوت بچی که وی اج زکریایه لو راهلان بدیف زکریا پیغمبری و
فایده وی نکر کو پیغمبره یان جیوی اجنوت سالیه یبوری جوهیا دانه بدیف زکریای و هنگ راوستیان حتی کشتین و مشاری کریه دوقت. هندکی دی گوتن افشولا یاش یوسف کره یعقوب نجار چه بوی. پشتی هنگی عیسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاوا هاتب خودان کرن اول کیر مازم بو قرآن اوه بوم برفرهی نوه گرایه. هرچنده اشارت دای کو مسیح هرج بچیکاتی خو مروه که پیروز بو و یه خود ناز بو حتی خود هل بجارتی و هنارتی دا سرداچویت اسرائیلیا بینت سر راستره خوده. جیان عیسی پیغمبری صلی الله علیه وسلم هرج بچیکاتی و حتی بویا پیغمبر و فرمان لهاتیه کرن کو گازیا خوده اتناف خلکی دا بالاف کتن اپرنگه که برفره نهاتیه زانین. خو ادجدرت فلاب خوشی دا اف بابت بدریجی نهاتیه و کلین. اود بجن دم عیسی بوی هندک استرناس و زانایت مجوسیا اپریکا استرناسی زانی تشتکی بوی لو الدیف هاتنو حتی بسر هل بوین و هندک دیاری بو پیشکش کرن. اوی سرهاتیه الویری ام بدریجینا و گرین چونکی مراستیانا که دریج یادگل هی اتبابت می بیدا اگر خود حس کتن یکو البناف و نشانت کتابا کرد اتناف تورات و انجیل دا اتطارازی راستیه دا هنگی ام دوی صحبت بدریجی بیجین. ات بجن هیرودسی ملک جوهیا بپریکا وان استرزانا صحبت بونا مسیح زانی بلی بدرستی و نکد. لو فرمان دا بچیک همی بین کشتن الباجر بیت لحمه یکو مسیح دی لیت دنیای. ات بجن یوسف کره یعقوب نجار ات خونه دا ملائکت اگدید گوته بچیکی و دیکاوی پروین ببا مصره. اینا او رابو مریم و کره برن مصره. الویری مریم کره خود دانا برخاندنه و هرج بچیکاتی نشانت زیرکی لیدیار بون و گلک جارا دانستاندن ات گل سیدایت خود کر و بگوتن توان یه قایل نبو. پشتی هیامه که دیسا فالات بیجن ملک جویا هیرودس مر لو خیزان مریم زفری و فلسطین و في جاره الباجر ناصر آکنجی بو دمجیوی بویا 30 سال فرمان لهاتا کرن گازی خود نفخلکی دا بلاف کد. ابتنه افزانینت بوری در باره جینا مسیحی حتی گهشتی 30 سالیه یتاتین و گران ادجدرت فلادا وکی دی جیناوی بدرجی دوان 30 سالا دا بفرهی نهات یزانین. هرچا بیتن عیسی مسیح هاتا هل بجارتن بو گهاندنا پیوا خوده بو خلکی جیوی چند بو دمی هاتیه هل بجارتن و هنارتن چو آیت و چو حدیثا بحث وی چنده نکریه بلیت هندک انجیلا دایهاتی کو جیوی 30 سال بون و جوی گوتن پیوا ما چو گوتن ات دست دا نینن. روح القدس کون اصناف جبریلیه یکو بو همی پیغمبر هاتیه هنارتن گازی خود بو عیسی جینا و پشتی هنگی کتابک جنک خود بو هنارت یا کد بجن انجیل تیدا پشتوانی شریعت تورات هاتا کرن ادگل چند گوهرینکت کرد. دیسا اتناف خلکی دا گریا عیسی پیغمبر اتناف خلکی دا گریا و ارمان جاوی او بو بر خلکی بدتا دین خود راست و درست وانش همی رکت خاروویچ بدتا پاش. بله ملت عیسی گهداریاوی نکر و گوتن ام دین خوی درست یکو موسا به هاتی ناهلین و بدیف ایکی وکی عیسی بکوین یه بابوی ننیاس و گوتن اتساقت در حقاوی و دیکاوی دا کرن. هرچنده وان چو ات دین موسی نهلا بو اجبروان تحریف و وربادان تیدا کرین جی بلد گل هنده جی اوان خوبتاگیر بو موسیت نیاسین و بناو دینویت آخفتن. 3 سالا عیسی گازی خود نفخلکی دا بلاف کرد. عیسی جی وکی همی پیغمبرت بری خو شف و روجت خود عبادت خود دا دبوراندن. دا خازاوی او بو باوریا بخوده اد دل خلکی دا بچینتن دا برهمه و اد جیناوان دا دیار ببید. بلی وان دجاتی عیسی و حوالت وی کرن و گوتن عیسی راستی نابجیتن معجزت گلکت مصنوع انتیکا خوده السردست عیسی پیغمبری عبد خو و پیغمبر خو عیسی پیدا کرن و کی ساخت کرنا مروفت کوره و گری زندی کرنا مروفت مری چه کرنا طیراش تقنه و پاشی دانا رحیب وان اب آنهیا خوده
هذا همي اجبر هنده دا مجي هشكت ملتي وي باوريه ببينن بل وان چوا پیشوازی وان معجزه کر آیت امر کت إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ادگل ظن نشانت آشکره همیا بنی اسرائیلیا باوری پی نئینا و گوته تو مروفه که سیربندی و توی سیربندیه که آشکرات کی بل ادگل هندجی هنده کس هبون باوری پی اینا و پشتوانیا وی کر و گازیا وی بلاف کر دم ظلام دنیای و ظلامت دینی یدکو دین خو دایب دنیا دیتین گازیا عیسای یا بلافت بیتن و خلق یه گوه خود دته تک هاتن و تک چون هر پیلان کون ادگیرا و نقش کون دانا جبو بدن کرنا گازی عیسای به مفادرت کرد دیماهی خوگهاندن خوندکار رومانی بیلاطسی و گوتن عیسای بفره که دویتن خوندکاریاتا بهلوشینتن و او بیت شیناتا اینا وی خوندکاری وی حاکمه هنه یه بباور فرمان بکشتن عیسی دا و شرطت خو بدرجی باجری دا بردان دا بچن العیسی بگرین ادبجن عیسی بپیلانا وان حسیا لو جهه کی خو وگو هستا جهه کی دی بل الدیماهیه بسر هلبون چرک قرآن و حدیث بو مدیار نکریا انجیل بجیتن هر حواله کی عیسی بخو یکود بجن یهودای اسخریوطی بری بگهن عیسی خود معجزه کدی السردست وی پیدا کرد او عیسی جیناوی العردی معجزه دست بکری اب معجزه بدیماهی جهاد وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما خدای مزن یکو چل بر آسن نبیتن پیغمبر خو و عبد خو عیسی اجوان پارست و نهلا بکویتا دستتوان عیسی هل کشا عسمانی و هوالا کیوی یکو خل کیوی دا کتا دستا و قناره کرد الویره پیتویا مراستیان کبیت ادگلبیر و باورا سیداردان و هلاوستن مسیحی یکو فلاطی باوریه پیتینتن و اتکتا شنگسته بو چند بیرو باوره کت خو ید سرکی انجیل متی اد اصحاحا 26 و 27 دا سرهاتیا دیماهیا یسوعی بدرجی فتگریتن ام ده هنده که بو هوا جیوه گوهزین و بدا قوی عربی پاشی ده تبینیت خو السر آشکرا کین الدیف دا السری انجيلا متيت بجيت ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب باشي بحسوي كسيتية يجه عيسى نشاد دجمنة ودايت بجيت حينئذ ذهب واحد من 12 يعني حوارية عيسى الذي يدعى يهود الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم فجعلوا له 30 من الفضة باشي بري أو شاف بيت يكو عيسى تدات إتا جرتن أنجيل بجيت حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية أبديف دا بحثي ويشافت إيتا كرن أبفيرانجي حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جث سيماني فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك
ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. باشي بحث جرتناوي اتكاتد بجيت: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد 12 قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. پشتینگی يسوع اتگرن و پرنگه که کرت ادبان دمي ادبان نك مظنخو او ادبجيت. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. والي بيلاطس بو والي مظن رومانيا بو. پاشی پشتینگی بچندکی يسوعي اتبن داكو ابكجن وبهلاويسن. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وظفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. پشتهنگی متي بحث عيسيد كات دمي يهلاوستي ودبجيت: صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. جلي برا براستي جلك تبيني ميتين السرفي سرهاتيه ياكوت انجيل دهاتي لمدفتن پرنگك كرت و گواشتي بدين خويا كرن. فلا افرو يلوي باوري كو جهيا خودوان يسوع يكشتي و هلاوستي دا گناها مزن اج سروان رابطن، گناها خارنا آدمي اجوه دارد بحشت دا ياكو خود گوتي جنخو. و او بوري پارچكش انجيل متيبو ادوه درباره دا وجبر كرتي آدمينا با دهمي بها وورگرين كرديه جي. برانبر في بيرو باوري قرآن بجيتن خدای مزن معجزه کل سردست بني خو و پیغمبر خو عيسى پیدا کر و اوش دستت به باورت بني اسرائيليا پارست دمي چوينه دا بگرن او بلند کرا عسمانا و ایک دی وكيوي ليكر و يخست دستت جهيا دا بكجن. آيات بجيت وكما باري نكخاندي: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ود آياتك دي دايهاتي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. أجفي آياتي ديارت بيتن كو خدي عبد خو عيسى اجدستت دجمنتوي باراست ونفانت باشي بلند كرا عسمانا. جنگشا ما السربير باورا كشتنا عيسى النكفلا دبفان خالد جيري بيت. نقطة ايكي انجيل بيجيتن خدي كره خو السرنگ مروفه كي فريكر وبدست دجمنت خو وبردا دابكوجن وبلاويسن حتى گناه آدمي كريش سرستوي دونده هاوي راب بيتن. اد اصحاحا 26 دا متيل سرازمان يسوع بيجت هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. بل السفر حزقيال دا جاء العهد القديم إصحاحه هجدي يهاتي النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائض وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. في جماعة ندجاتي وتناقضات كتاب مقدس دا الجهة كي بيجتن گناه آدمي لسرمرو وهميات اتهجمارتن ويسوع هاتي دا خوينا خو بو جبرنا في گناه بكتا قرباني والجهة كي ديد بيجت گناه بابل سرستوي كورينينا كيش كي باور كين وكيش كي باور نكين. اش بلي في چنده ام پسیارا خو خدانت في بيرو باوريت كين پسیارا كي ام جيت كين ود بجين اري او مروفت اج زمان آدمی جاین حتی دم عیسی هاتی او خو گوری مروفی کری او گناه کار بون یا نه؟ اگر گناه کار بن با او پیغمبرت بحثوان ات کتاب مقدس دهاتی وکی نوحی ابراهیمی موسی دانیالی یونسی حالوان ده چه بیتن دوید او جی اب گناه باب خو آدمی توان بار بن. اگر گناه کار بن با چه پیغمبر بون؟ پسیارا کادی اره آدمی دم گناه کری پشیمان بو و توبه کریان نه. اگر بیجن نخیر توبه نکر بو ده کتابت خو درو دریخن. اگر بیجن بله توبه کر بو چه معنا بو صلب مسیحی نامیند چونکی هنگی چه گناه نابن مسیح خو سرف دتا کشتن. پشتی هنگی اگر هاتون مباور کر کو گناه آدمی گهشت عیالوی اره اف گناه ما بو چی بکشتنا هابیل کره آدمی بخو نراد بو بوشی دف کشتنا نف یکیوی یدی رابطن یکو پشتی وی بچند زمان هاتی. نقطه دوی زنایت فلات بجن يسوع اش دو طبيعتا يبك هاتيه اش طبيعت خدایی لاهوتی وش طبيعت مروفيتي ناسوتي وحتى في تكاليه بخنا عقل ما نمونه كل سرت إنن وتبجن وكي تكاليه رحيت جلشي النك كاثوليكا ينجي تكاليه آفيد جل ماستي النك أرثوذكسا وتبجن اوی هاتیه کشتن و هلاویستان طبیعت وی ناسوتی بو نه لاهوتی بو. امد بجین چراستی بو و گوتن نینه چونکی یان مسیح اکجار نه هاتیه هلاویستن و کشتن یان جی طبیعت وی لاهوتی و ناسوتی ادوید بگ و هات بنا کشتن و هلاویستن. اگر او بجن لاهوتیه مسیحی وکی رحیه و ناسوتیه وی وکی لشیه دی بجین یا امد زانین و دبینین دملشت ایت آزردان رح جیت ایشت. اگر بجن وکی ماستیت نف آویدا پایازانای کو او تشت بگهیتا ماستی دیگهیتا آویجی اب ویرانگی دوید بجین لاهوتیا ویجی هاتیا صلب کرن و اوه چنا بیتن چونکی او لاهوتیا یان خدایا مروف بشیتی و بکجیت و بهلاویستن نه لاهوتیا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نقطه سیه نه اجدادی و عدالت خدایا مروف گناهکار پهلیت و ایکدی بگناهوی بگرید. آدمی پلتساخو او بو یکو گناه کری رابطن عیسی بکتا ات دستت کافر داش بر گناه آدمی و بیجیت بکجن. هرچنده عیسی به گناه به نخوش بوجی و بهناو یا تنگ بو وکی متیش زارده وی ودگریتن و ابتدأ يحزن و يكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. اگر مزنه که دنیای وی کاری بکتن دبشولکا کرت بو ایتزانین و جا چاوا خوده یشمی عادلتر دوی تشتیکت. نقطه چاره انجیل بخود بجیتن و کما بری نکه و گرای
دم لشکر جهیا هاتین دا عیسی بگرن شف بو وان بخو اگر عیسی دید باشی عیسی نت نیاسی لو ایکش حوالت عیسی دیل خبر دا نیشوان بدتن برانبر 30 درهم زیوی يوحنا انجيل خدا اصحاح 18 اتبجيت فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون أجابوه يسوع الناصري قال لهم يسوع أنا هو وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فسألهم أيضا من تطلبون فقالوا يسوع الناصري أجاب يسوع قلت لكم إني أنا هو فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون دو تبيني مال سرفي قوتنا يتهين يا ايكي بري نكا مبوهوا قوتنا انجيل متيد في مسألة دا ديار كر او دبجيتن يهوذاي قوتا لشكري اگر ام چوينا جور وديت از چوما سري ايكي جوان ومن ماجي كر بظانن او يسوع زيورني بگرن پاشي وصا چه بو الفير يوحنا بو مديارتياتن كو مسألة نوصا بو بلكي يا درست او بو يسوع بخو چو خبوان دان ياسين و قوت از اوم يهين لدگرين و يهوذا الوير يراستياي بو اف تناقضت نافبرا هر دو انجيلا دا هندت گهينتن كو اف مسألة البروان بخوشي نياروهنو اشكرايا تبينيا دوه اش قوتنا يوحنا ديارت بيتن كو اول اشكريهاتين يسوعي بگرن ادگل دليل وان يهوذاي قومان يعني شك بوان چه بو كو افا يسوع تقوتي اوهين لدگرين ازم وان باور نتكر خوجه دا پاش اري بوچ يهوذاي الويدمي يهوذا رق راستيا نداو نستاند بوچي نقوت راستت بجتن او يسوع هرنه بگرن داسي هزيفت خو ور بگريت ما افنا نشانه هنده يهوذا بخو نيه پشت راست بو كو اويل برانبري وي راستيا يسوع وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نقطة بنجي انجيلا متي بخو ديارتكتن كو يسوعي بري ببتا شف او شفاتي دا هاتيا جرتن قوتا هفالت خو كلكم تشكون فيا في هذه الليلة يعني هن همي افشفا ديت من دا كيف نشكي دامي هفالي بطرسي قوتي اس شجرة تدانا كيف مشكي قوتي انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات اري ما اذن اشارتك اشكرايا كو معجزك وصا مازن دريدة هفالت عيسى بخو يتنزيك ديت الشخص يدا كيف نشكي قرآن بجيت بلي عيسى جنكوان هاتا بلند كرن پاشيوان اكت نفخو داديت وكي عيسى مثلا البروان آلوز بو شبه لهم نقطة شاشي اش قوتنا انجيل ديار بيتن كو بيلاطس بخوجي والي اورشليمش قبل مازن رومانيا و او بخوجي مسيح نتنياسي لو دم لشكري مسيح بريانه قوته هل الرجل جليلي ينجي قوت أأنت ملك اليهود معنى هر دولات دا كتبون شكي وجهيا خوهيلا بو بحيفيا يهوذاي حواري و كو عيسى نشوان بدتن وجلايا كدي و انجيل اشكرات كتن كو بري يسوع بيتا جرتن هفالت وي همي كتبونا جير خواكا جران هندي يسوعي او هشيار جيت كرن وان قوه خو نداي چونكي چاوتوان اج خودا جيك وند بون قرآن جي ديارت كتن كو دم عيسى پیغمبر صلاف السربن هاتي راكرن ينفستي بو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي متوفيك يعني أزدتا نفينم چونكي نفستنجي رنگك مرنية وكي شروفكرت قرآن بيجن دم الاشكر بجور كتي حواري همي ترسيان الرفين مرقص انجيل خدت بيجيت فتركه الجميع وهربوا ماتيد بيجيت حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا نقطة حفتي پشتی اوابوری بو مهیا فن احتمال بدانین انجیل دیارت کت کو یهودای پشتی جه یسوع نشوان دای پشمان بو بله کنگی پشتی یسوع نشوان دای وان گردی الوری ایکش سیتشتا دویتن هبید یان بری او یسوع نشوان بدت پشمان بو اوش دل توبه کر و ایکدی نشوان دا پیشوه و هنگی توباوی ده قبیل بید یان جی پشتی گرتنا یسوعی پشمان بوی و هنگی پشمانیاوی دیش خوبید یان جی عیسی دم گوتیه یا صاحب
دروا کالی کری چونکی چنا بید بجیتا مروفه که دستکاتی بو کافرا بکتن ای هوال و جابلا ایک جوان هر سه بوچونا بخو پل بجیرن احتمالات دوی دمی لشکر هاتیه ادجورا مسیحی و هوالتوی و ایک البرانبر وان رابو و گوت از مسیحم هرچنده او نبوجی چونکی ویدویا خوب دست دجمنت خوده و بردتن بس دا پیغمبر خود عیسی نیتا گرتن الوی دمی یهودا راوستیا و بر خدای چنه گود ادبید دمیوی اف خگوری کرنه اجوی حواری ها دیتی الخزفری و پشمان بو اینا خوب بیدن کر نگوت اوه و نگوت اوه نینه وكيد قوتنا يوحناي دهاتي او ما برينك وگراي وجا لشكري اف مروفا گرت وبر ومسيح دجلوان بو اويت ماينا دجور فا برايت هجا نقطة هشتي اكومت فيد بيجين اويا بسيارك الفيري سري هلدت كشتنو هلاويستنا مسيحي بدليوي بو يانا انجيل دايهاتي وما برينك وگرا كوبر يسوع بتا جرتن نفشت كيرود قوت يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ويشافهمية يغمجين بو ونتشيا بنفد اگر هو صايا معنى نبدلوي بو بتا كشتن بل هاتا كشتن وجا دي چاوا خودي بيت يانجي بدلوي بو ويبخوش بو بتا كشتن هنگي دي بجين با او بوچه بوچه هند عيسى يبهن طنق بو حتى بجيت هفالت خو نفسي حزينة جدا حتى الموت ياندبوچي جهيات هوانبار كين بكشتناوي ادفت بيجين دستتوات خوش بن هوا او كريار ياكو خدمت فيا هوا دجالكر تبيجي في دوماهي كنيسة روش آفايي شني ابسروه هزريه الببيتن لو بري دوسي صالة باباي بريار دا کو گناه کشتنا یسوعی ناکویت سرستوی جهیا نه جراستیت دیروکیه یدکو نه اینا و شرطن کو فلبخو السیصد سالت ایکش دیروکوان و پشت هنگیجی نل سر ایک بوچون بون ادوی مسئله دا و گلک کوم و دستک اتنافان ده هبون ادگوتن عیسانه هات یا کشتنو هلاویستن الاب فرانسيس كتابك خدا اشكرات كت كو دستكك الصالت ايكي الصد صالت ايكي اتنافلا دهبو اتقوتن دوسيت اوان تقوت عيسى مسيح نهات يكشتن بلكي ايكي دي شناوي يهاتي يكشتن و او يچوي عسمانا پشتي اتهاوتا في قوتنوان ديسا اشوان دستكا جفالا يدباوري بكشتنا مسيحي نت اينا سيرتيثين تاتيانوسين ساترنيوسيوس مركيني بارديسيانويون كاربوكراتيوس مانيسيون بوليسيون وجلك دستك دي يتكو ديروكفانت مسيحيات حتى افروجي اتبجن اذا اوبون يتباوري بكشتنا مسيحي نتئنا ود كتاب العهد الجديد جدا اشارتك كورتيهاتي جد ايتا زانين كو خده ادهوار مسيحي هاتبو ودعاية توي قبيل كربون دمجي خاصي كويش مرني قرطال كات اد بارتوكا الرسالة إلى العبرانيين دا اد إصحاحا بينجي دايهاتي أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به اگر بجين افا بحثهن دي پشت يسوع هاتيه هلاويستن دي بجين او هنگي نقرتال كرناش مرنيا توماس أرنولد اد كتابك خودت بجيت دستك كفلا البلقاني البوسنة يانوكا هبو اد قوتني بو جميل اجوان بون يتباوري بخاچنت اينا ودقوتن مسيح نهات يكشتن وتصويرو بيجر ندانانا اتديرت خوفا ودقوتن افا رنگك صنم پارسيه وش بروي چنده سه چار جاركا رومانيت كاثوليك هيرش يداين سروان ودقوتن هين كافرن توماس اتبجيت پشتي تركية عثماني بوسنة استاندي
اف جماعتها یا فلا مسلمان بون چونکی گلک بیرو باورتوان وکی یت مسلمان بون. انجیل برنابا بخوجی یا کفالت افرو باوری پینائنن انکارا کشتنا مسیحیت کت و دبجید خوده هندک ملائکتت هوارا مسیحی هنارتن و اوان مسیح بلند کرا عسمان سیه و لشکر جیها مروفه که دیه وکی مسیحی گرتو برن کشت. اجوه چندی بوم دیارد بیتن که فلا همی السروی باوری نبون که مسیحی هاتیه کشتن و هلاویستن و مثلا پیدا بون خاچه اتنا فلا دا و هجمارتن اوی وکی رمزکا دینی وکی او بخود بجن یا دیار بوی السردم قسطنطینی السری 100 سالا چاره زاینی وش بروی راستیا دیروکی هندک هزروانت فلابخو وکی مسیو شاربیکار و آرنست دیبونس دبیجن مسئله صلب کرنا مسیحی مسئله کا چیکریه یعنی مخترعه اجدانانا پولسی و یتوکیوینه یتکو هر مسیح بچاف ندیتین. نقطه دهه بیرو باورا صلب کرنا خوده بیرو باورا کا وثنیه النک هندی و صینیت بره هبو. هندیات گوت کرشنا کره نخریبو ی خداوند فشنوی کرشنا هات و خدا کشتن دا گناهت خلکی نهلت و بوذیات گوتی بوذا خودی جیبو و مروف جیبو یعنیش طبیعت لاهوتی و ناسوتی پیکاتی بو او هاتو خکر قربان دا خلکیش همی گناه پاقش کرد. گلک دین دجی یتوثنی هبون بری مسیحیت اوان بیرو باورا جه خو النکوان کربو. اوجی هندت گهینتن کو عقیدت الصلب والفداء یا کو بارا پترش بیرو باورت فلا السرت اینا آوا کرن عقیده کا وثنیه و پریکا کافرا یا هاتیت ناف دین فلا دا. پشتی خدای مازن عبد خو و پیغمبر خو معجزه اش دستت دجمن تویت به باور قرتال کری و بلند کری عسمانا او مروفیدی وکی وی کت دست کافرا و پرنگه که کرید وان برو هاجو تنک مازن خو. خلکی همی وهزر کر کو اوه عیسی مسیحه بله حواریت عیسی پراستی مسئلت آگهدار بون و بو خلکی گوتن جی وکی برنابای حواریت انجیل خدا ود گریتن بله کسی جی باور نکر. پشتی اف مروفه یکل جه عیسی هاتیه گرتن کافرا کشتی و هلاویستی الجه کیش بیت المقدس وشارت و جهیا چونکی هزر تیر اوه مسیحه وان کشتی قبری وی کرا جه گلیشی یعنی مزبلا باجر خو. اگر پیساتیه که با یان کلخه که مرار دابن هاوین سروی قبری و اف پیسا کاره واند کر حتی نزیکی 300 سالا پشتی مسیحی دم مازن رومیا قسطنطین بویا فلا هنگی دیکا امپراتوری فرمان دا جه قبری بیتا پاقش کرن و کنیسه کلی بیتا آوا کرن و او کنیسه اوه یا حتی افروجید بجنه کنیسه القیامه و فرمان دا او گلیش همی بیتا هاوتن السر صخره کو جه قبله جهیابو وک طولوکرنک شوان. پشتی هنگی پنزیکی 300 سالا فلاجی افکاره بخیر ادگل قبله جهیات کر حتی بیت المقدس کتیه جیر دسته یان جیر عدالت اسلامی. دیروگوانت مسلمان بجن دم عمر کور خطابی چویو کلیلت بیت المقدس ورگرتین سرا کنیسا فلادا و دیف دا او خوچو اپلفکا کراس خو او پیساتش صخره قبله جهیا پاقش کر و فرمان دا افکار نشهجی نئیتا کرن ادگل خدانت چو دینا. فلاد بجن پشتی هلاویستنا یسوعی بدیماهی هاتی اجخاچ وکر و وشاد. 3 روزا مات قبری دا پاشی رابوه الروزا فصحه و 40 روزا مات نفوالت خدا پاشی بلند بو چو عسمانا پشتی هندکش حواریت خود دست نشان کرین دا در کونو دینوی بالاف کن. مرقص الدماهية انجيل خدت بجيت ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله. ادهندك جدار دايهاتي كو پشتی راكرنا مسيحي 5 سالا ديكاوي مريم كيچ عمراني چو بردلواني خوده و هنگي جيوه 53 سال بون و اگر راست بیتن کو عیسی ال33 سالیه هات بیت بلند کرن معنی جی مریم الدم بونا مسیحی ده 20 سال بیت. اوه عیسی کره مریم بو پیغمبر دیماهیش پیغمبرت بنی اسرائیلیا یکو پشتی وی پیغمبراتی خدای مازن اجوی ملتستان دی و یا اشکره یکو عیسی بخوشی صلاف السر بن ملت خلوه چنده آگهدار کر بو و حتی افروجی فلا و راستیت انجیل خودت خوینن بیکو خطب گهینن. متی اد آیتا 42 و 45 دا
حتى چلو پنجش إصحاحا بيستو إيكش إنجيل خد بيجيت قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه. اد طبعا قديدش انجيل متى كل بردست من اف بارجا اب فيرانجياهاتي ألم تقرأوا في الكتاب الحجر الذي رفضه البنات هو نفسه صار حجر الزاوية الأساسي من الرب كان هذا وهو عجيب في أنظارنا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره فأي من يقع على هذا الحجر يتكسر ومن يقع الحجر عليه يسحقه سحقا. أفا دقي قوتنا يسوع بو مظنة بني إسرائيليا وبرنگه که اشکراجی جت ایتا ورگرتن که مسیح یدبجی توان خود برکت و پیروزباهی خو ده اجواستینتن و داتا ملتا که دی او ملتا که بدرستی دش در حق در کوید و دیرو که پشت هنگی دیار کر که او ملت اسلامی بو دی کفتیت محمدی صلاف السربن اوه مسیح بو و پشتی ما سرپیهاتیا جیناویا تجی معجزه و کریارت پرددر بو هوا پرنگه که سفک و کرد دیار کری یاد جه خدا یا چنده کش دیرو که دی کفتی تویجی بو هوا وگرین دابسر و برت وانجیت آگهدار بن و بزانن کانب چرنگ جک وبون کتت نافبرا واندا و تنافبین واندا پیدا بو و وربادان کفتن الدین واندا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. بو دیار کرنا و خاله جبابتی دیروکا مسیحیت ام دل سرسی قویناغا لیک وکین قویناغا سرکی یا دسپیکی یا کو اجدم عیسای دسپیت کتن حتی سال 325 زاینی دم مسیحیت بویا دین رسمی دولت رومانی قویناغا دوی اج سال 325 زاینی دسپیت کتن حتی پیدابونا دین اسلام استاندنا مسلمانا بو پشک قامزن شوالات رومانیا اولات رومانیا فرمانداری لید کرد الدورت سال 635 زاینی و قیناغا سیه پشتی هنگی دست بید کرد. قیناغا ایکه مگود السردم عیسی صلاف السربن گازی خو الدفر فلسطین بلافت کرد برگریاوی هاتا کرن اجلای هجمار کامازن جبنی اسرائیلیا و یدکو خو بجهید زانی و دگوتن ام دی کفتیت موسینا صلاف السربن و جهیا الدم هفركيا وان ادجل عيسى وهفالت وي جلك جارا داخاز هاريكاريش رومية صنم پرست كر كو هاريكاريا وان بكن ادبرگريا وغازيا نيدا دا پرنگه كي فرح بلاف نبيتن وهوديت شاو مزن الدين جهيا داخاز شوالي روميا كر دا كو عيسى بگريتو بكجيت دم ديتن هجمارك مزن اج خلقي يبديف اتكفن. ابهاتنا مسيحي الجهة الجير دس هلا داريا الرومي سي رنگدين ات دولة الرومي دا چبون پت پاريسي انا كو وثنيات كو دين قيصري وملت الرومي بو جهياتي كو دين بارابترج بني اسرائيليا بو و دين مسيحي يكوشني دركتي اتناف بني اسرائيليا دا السردم مسيحي صلاف السربن و پشتي ويجي جهي و صنم پاريس بونائك قلب دجي غازياني والفيري باش بيراخوبينن البيساتية الجهية ودجمنكاريا وان دجال پیغمبرا زكريا كشت كروي يحياجي پشتي هنگي كشت دستت خو كرنا دستت صنم پاريسا دا و برانبر عيسى و غازياوي راوستيان و پشتي هنگي لگريان ويجي بدستت كافر بدنا كشتن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سعيد بن البطريق إيكاج زنايد فلا وكتابك خدا بحث ديروكا مسيحية أتكتن فشتي مسيحي وحتى زمان قسطنطيني أم دهندك جقوتن توي بوهوا فاقوهزين. ابن البطريق دبجيت مسيح السردم قيصر الرومي أغسطسي هاتبو الدنياي
بل السردم كروي طيباريوسي غازي خو بلاف كر اتبجن دم مسيحي دست بغازي خو كري بيلاطسي ولي روميا الولاط يهوذاي ما بست بفلسطين كغزك بو طيباريوسي قيصر فريكر وتدا بحث مسيحي وهفالتوي كر قيصري دلتهبو باوريه ببينة بل هفالتوي نهلا باشي بحث بيلاطسي تكتن دمي بجرتن وكشتنا يسوع راد بيتن وكي او هزرتكت وتبيجيت پشتی طیباریوسی دو قیصر هاتن هر دو گلک بتندی نیارتی حواریت مسیحی و حوالت وان کرد. والزمان ایکش وان متی انجیل خوب زمان عبریدانا البيت المقدسي و پشتی هنگی یوحنای کرا یونانی. پشتی مرنا فلوريوسي كروي نيرون بو قيصر و اوی نیارتی که نیارتی ادگل فلاکر و عذابك دجوار بسروان دائنا حتى تبجن هندك دجرتن دكرنت بيست حيوانا دا و تهاوتنا برصايت هار حتى پرت دبون و هندك ديت اینان غير دجلكت وان دا و اجير برداي و قيصر بشافيل بروناهيا وان تشو الفيدمي بطرسي سروك حواريا انجيلا مرقصي دانا و لقاي انجيلا خنفيسي السردم النيروني بطرس و مرقص هردو هاتنا كشتن باشي ابن البطريق بيدا تشيت وبحث قيصرت كات ايكا حتى تجهيت الصالة 310 زايني دم قسطنطين بويا قيصر الرومي وهاتيا سردين فلا ادفان 300 صالة دا مسيحية همي رنجت نخوشي وآزاردان ديتن هجي قيصرت هات جيه بري خو دجوارتر بود جلوان ايكي وكي طيطسي هات و دور القدسي جرتو بيت المقدس خراب كر و اجر برده هيكلي و هجمارة كمازن اج خلقي و اج جهي فلا كشتن حتى تبجن جنكت بحملات جرتن زكت وان شقت كرن و بچيك جت اینانا داري و الكفر دان تاريانوس دمي بويا قيصر فرمان دا فلا همي ببنا عبد بهجتا هند دين وان يبيت تشريعه والسردم في قيصري هندك ظلام الدين فلا خو جهندنا يوحنا وقوتني هندك فلايت هين باوريه بلاهوتيا مسيحيناينن في جامدويتن تو بوما انجيلك بنفسي وفي مسألة تيدا ديار كي إنوي السرداخا زوان انجيل خدانا بيوناني الديف قوتنا ابن بطريقي وبوزيدا برفرهي هن اتشين البابات ما يبوري بزفرن راوستيانك ادجل كتاب مقدس بو ديار كرنا دم دانانا هر چار انجيلت فلا الفان 300 صالة وكما قوتي فلا چو خوشي بخونه برن وجبروي زورداري دجوار ياكود جلوان ادهاتا كرن اجلاي صنم باريست روماني و او نتويريان دين خوب اشكرا بريفا بن جلك جارا قيصرا ديرتوان خرابت كرن وكتبتوان اتصوتن و دیندار و زنایت وان دگرتن و تکشتن وش برکاودانت سخت و نخوش یدکو تیرا بورین سروبر وان یدینی بدرستی نهات یزانین و چو کتبت وان نهاتی ندیتن شیخ رحمت الله یهندی خدان کتاب اظهار الحق ات کتاب خودت بجیتن گلک جارا ما جزانایت فلایت مازند خواست کو بوما بیجن کان کتابت وان كيش كي فاقو هستيا يعني سنة كتابت خوبو ما بيجن او نتشيان و هندك قشا قوتا من دم من دانستاندن اتقالت كر قوتن اجبر وان اطافو گرفتاريت ابسر مدهاتين الدريجيا 313 صالة ام سنة فاقو هستنا كتابت خو نزانين افا قوتنا رحمة الله هندي بو معنى اگر توش فلاكي داخص بكي بوتا دياركتن كان انجيلا متي بو نمونه كيش كي قولي بويا وكيف اقو هستيا وكيل نكما مسلمانات علمي حديث دهي دي بجيت النظر ابتنت ظانن كو اعتراف في انجيليا هاتيا كرن الصالة 625 زايني اجلايكم فبويت مجمع نيقيا ام نظانين و فكولارو ديروكفانت فلاب خوجي نظانن كان بيرو باورت فلات وان هر 300 سالة دا تشبون و تشاوابون چونكي وان اجترست قيصر دا دين خوب سربستي پريفانت بر و گلک جارت روین چولا و الشکفت جیان دا جزيروانيا دولت دير كذن و چروك اهل الكهف يكل سر زمان قيصر دقيانوسي چبوي باشترين نمونه السروي چنده
بله اش دستو دارت وان قشا يتكل نقيا كون وبوين الصالة 325 زايني السرداخازا قسطنطيني بو مديارت بيتن كوان جلك بيرو راو بوچونت جيك جدا هبون ات بيرو باورت سركي دا وكي دي پشتي دليوك بوما ديار بيت قيناها دوي اجديرو كمسيحياتي اجهنگي دست بتيتن دم قسطنطين بويا قيصر دولة الروماني الصالة 310 زايني و پشتی هنگی بده 15 ساله که بویا فلا ابن البطريق اتبجيتن باب قسطنطيني يكود گوتن قسطس حاكم بيزانتا بو عقليوي گلك اجسانم پاريسي ندبري جارك چو دورا روحاي كونكت كفتا كردستاني الگند كفر جاث والويري كيچا كتازا ديت ناوي هيلانه بو اجبر جواني اوي دلوي كتي و بخو خواست افکیچه السردست اسقوف روحای ببو فلا پشتی شی پکری ات گلوی هاتا بیزانتا و لویره کرک جبو ناوی کرا قسطنطین هشتا قسطنطین یه بچیک دیکاوی فره کرا روحای دا کفری زانینه ببد پشتی مرنا باب خو قسطنطینی قسطنطین الصالة 310 زاینی بو حاکم بیزانتا و پشتی چند ساله که هندک شرط مزن ادگل قیصر رومی مقسطیوسی و عیلانوسی کر و سر کفتن بدستخو و اینا و پایتخت قیصر رومیا اخست جیر دست خو و بو قیصر السالة 312 زاینی دل قیصری چوی ببتا فلا و فلاتی بکتا دین دولت رسمی بله بر خدای فلا الهر جهه کی هندك بيرو باورت جدا اجيت فال ديت هين إنا داخصش زانايت مسيحية دولة خوكر داكو كون ببن وببنا ايك بيرو باور والسر داخصوي مجمع نيقيا الصالة 325 زايني هاتا بستن اجبلي في چنده اگر اكدجي هبو اد پشت بستنا في مجمعي دا اد بجن الويدمي زانايا كي فلا المصري هبو تقوتني اريوس او السروي باوري بوكو عيسى خده نبو و سالوختتوي و يت خده دجيك جدانا و كنيسة اسيوطي بزانايت خوفا پشتوانيا بيرو باورت اريوسي تكر بل بطريكي اسكندرية بكنيسة خوفا دجي اريوسي و هفالتوي راوستيان و قوتنه هن يت كافر بوين و لعنت ليكرن و نوا بيت بتا هزر كرن اريوس ايكمين كسبو اف قوتنات كرن نخير خدان كتابا ديرو كاملات قبطيت بجيتن گناه نيا اريوسي بو گناه يوان بو اويت بريوي اف بدعا ادناف خلقي دا بلاف كر معنى بري اريوسي جي جلك كسبون شفالاب خو باوري بلاهوتيا مسيحي نبو بل اف بيرو باورا پتر پرك اريوسي بلاف بون لو كنيسة اسكندرية بهمي هزا خو دجيوي راوستيان پشتي قسطنطين بويا قيصر الرومي و بو ايكمين جار فلا الدولة خو سربست كرين اريوسي قستا قيصري كر و غازندت خو بو كرن دمي قيصري يكوهشتا بدرستي نبويا فلا اف جداهيت نافبرا وان دا ديتي بريار دا زانايت فلا كوم كتن دا ببنا ايك بيرو را هجمارا سروك قشا يكود بجني اسقف يتكو النقية كوم بوين وكي ابن البطريق بجت جهشتا 2048 كسا بيرو باور توان ات مسألة گرنگ دا هندی تو بجی ات جيك جدا بون هندکا ات گوت خود ایکا و مسیح کسا که هل بجارتیا یهاتی داخل کیش گناها قرطال کتن هندکا ات گوت خود ایک جوهره و ایک اقنومه بلی سه ناف يتبوهين و اوان باوري بروح القدس نت اینا هندکا ات گوت خود سینه باب وكر وروح القدس ومسيح كرويا هاتو خدا كشتن دا نفش مروفي جگونها رزگار كتن جگونها آدمي ياكو آدمي كري و اوه گوتنا پولسي بو اوه هيفين جهي و 318 سروك قشا السروي گوتنه بون پشتي قيصري گوه خدايا گوتنه توان پتر دلوي چو گوتنا ديماهيه اینا فرمان دا گوتنا وان ببتا گوتنا دولتي يا رسمي و تشتي غريب اوه حتى هنگي قسطنطين نها تبو تعميد كرن يعني آماده كرن هشتا رنگك رسمي نببو فلا و دگل هندجي او هزرا او بقايل بوي ابسر گوتنا 1700 سروك قشاي خست
پشتی هنگی قیصری فرمان داد جهیت دولتا وی همی ببنه فلا یان ده اینه کشتن و هنگی گلک جهی بکتکی بونه فلا و یه ببا فلا جی ادویا هدبا سر مذهب قیصری هر وصا قیصری فرمان دا انجیلو کتابت فلا همی بین صوتن ابتنه او تنبن یتکو ادگل بیرو باورتوی هل بجارتین کانی چاوا قیصرت بریوی زورداری الفلات کر و بکتکی اتکرنا سانم پاریس قسطنطینی جی زورداری لوان فلات کر یتهزرو بیرت خدا جداد گلوی پشتی مجمع نقیه بدیماهی هاتی دست بصوتنا کتابا کرن و بتنه او انجیلت وان اعتراف بکری هیلان و جبروه اگری بویا حتی افروجی چو دانایت اصلی یعنی نسخت اصلی یت انجیلا ات دست فلادانینن یت شمیا کونتر بو 100 سالا زاینی 300 سالا زاینی زفرن کو پشتی مجمع نقیه بو اریوسی و حوالتوی اجموحدا دفش گازیا خو برندا و ظلم و زورداریا کنیسه یا کو خوب قیصری پشت گرمت گر او اجدین وان پاشولی ندان چونه چیا؟ دین خوراواندنه چولا و گهداریا فلاینیا دولت نکر چونکی واند گوت اوه نفلاینیا اوه زفرین بو کافریا یونانی و تشتکی آشکرای کو عقیدت التثلیث اکمین جار الاسکندریه پیدا ببو و اسکندریه هیلینا فلسفه یونانی بو او بشرکه و بباوریا یونانی هاتیا تامدان ادبیجن الزمان قسطنطین الدوی مذهب أريوسي دوباره براوش كت القسطنطينية وأنطاكيا وبابل واسكندرية بخوجي وهندك جارا بطريق قدسي بخو جوان بو بلي اجبر دجاتيا كنيسة ملكاني يعني كاثوليكي بوان دوباره هاتنا دست سر كرن ودنگي وان هاتا كر كرن وحتى بشتي دمكي او قوتن اتنافلادا بريا يعني نما و هر کسی که باوری به اینا با کنیسه کافر زانی و کشتناوی حلال کرد. پشتی مجمع نیقیه بسی سالا دیکا قیصری اواد گوتن هیلانه خاچ ادنا فلادا درخست و دیره کامازن الویجهی آوا کر یکو مسیح الدیفز روان لحاتیه کشتن و جهنگی وره فلا خاچ الدیرت خو ید داناین و پیگر و تصویر يعني تمثال و تصویر يتليچه کرین يعني حتى 300 ساله پشتی عیسی جی افتشتت نفلادا نبون باعتراف دیروگوانت وان بخو چار مجمعة مزن زنايت فلا گیردن یا اکل نقیه السالة 325 یا دوی مجمعة قسطنطينية یا اکی السالة 381 یا سی مجمعة افسس السالة 431 یا چاره مجمعة خلکیدونیه السالة 451 وجبلی وان گلک مجمع دجی یتهاتینا گریدان بله اف هر چار مجمع بتنه جه اتفاقنا ادنا فلادا يتأفرو وكيهن تبينن اف مجمع هميه اتقيناها دويدا اجديروكا مسيحيته يتهاتينا جريدان وفلاتيا ام افرو تبينن بفان مجمعة يا هاتيا درست كرن مجمعة ايكي بريار بلاهوتيا مسيحي هاتدان و یا دوی بریار لاهوتیا روح القدس جیدا یا چاره بریار دا کو مسیح خودی جیبو و مروف جیبو یعنی طبیعت لاهوتی و ناسوتی هبو و مجمع چاره بریار دا کو اف هر دو طبیعت النک مسیحی ادجیک جدابون دا بشن بیجن اوی هاتیا کشتن طبیعت وی ناسوتی بو نا ی لاهوتی وش برکورتیا دمی ام دی وی قوینا جهلین و اینا سر قيناغ الديف دا قيناغ السيه وف قيناغ جي دمك دريش ود جريد جنيفا ايكي اجساد صالح حفته دم پیدابونا اسلامي وحتى افرو وسرهاتية مظن وگرنك يتدا ريداين ودا بابت ما گلك دريش نبيتن ابتن الوري دي دو خالا دست نشان كين یا ايكي جيكوبونا كنيسة یا كوبناف مسيحيته آخويتن السر دولايا كنيسة روش آوائية لاتيني یا كو كنيسة روما سركشيا ويتكر و كنيسة روش هلاتية لاتيني و كنيسة قسطنطينية ابناوه
اتاخفت كنيسة روشهلات يا يوناني كنيسة قسطنطينية بنافيوت آخفت أذا أجبلي كنيسة قبطية مصرية أو خديت سربخو يا إيكي جيكفابونا كنيسة يا كوبناف مسيحيتي اتآخفتن السردولايا كنيسة روش آفايي يا لاتيني يا كو كنيسة روما سركشيا ويتكر وكنيسة روشهلاتي يا يوناني وكنيسة قسطنطينية بنافيوت آخفت أفوج بلي كنيسة قبطي يا مصري أو خديت سربخو أفيجيك فابوني ريدا بشتي بستنا مجمعة هشتي القسطنطينية الصالة هشصد وشستونه زايني أجرى في كومبوني أو بو بطريق قسطنطينية فوسيوسي يكو بي كنيسة روما بويا بطريق السروي باوري بو كو روح القدس اجبابي بتنية بيدا بوي زانايت فلا كومبون وبطريق روما برياردا كو روح القدس يجبابي وكري بيدا بوي وقود فلاهمي ادويتن سرب روما فبن ونابيتن اج كنيسة روما بيفتر كس ابناف مسيحيات باخفيت پشتی هنگیجی فوسيوس اج بطريقاتيا قسطنطينية اخست ولعنت ليكرن پشتی هنگی ابده صالة يعني الصالة هشصد وحفتونه زايني فوسيوس شيا بزفريتا منصبخو وأوي مجمعة دي جريدا وتدا بريارة مجمعة دي رد كرن وأف هردو كومبونا بونا أجرا جيك وبونا هردو كنيسة حتى أفرو پشتی هنگی هر مجمعة هاتيا جريدان يان في كنيسة پشتواني بود كر يان كنيسة دي وكسي بيجيري ببريارة يادي ند كر وتبيت أو بريارة فان صلاش كنيسة غربي دركتي أو بجيتن جنها كشتنا مسيحي نتستوي جهياد هيا وخونا رازي كرنا كنيسة شرقي السرفي برياري وحسيب كريا بريارة كسياسية جشترين نمونه بيتن السرجيك وبونا هردو كنيسة شلايكي و وكارتي كرنا قودانت سياسي السر درخستنا كنيسة بو بريارة شلايكي ديوه خالدوی پیدابونا اسلام الدسپیکا 100 سال هفته زاینی کاری که مزن هبو ات دیروکا مسیحیت داش گلک لایاوه پشکا گلک مزن شفالت جزیره عربی کردستان شام مصر حبشه هاتنت اسلام دا گلک زنایت فلاو مزنت وان دیالی جهیاجی مسلمان بون و بونه گازیکر بو دین اسلامی و دیروک بو مفد گرتن کو قیصر رومانی بخوجی دمی پیغمبری صلاف السربن کاغذ بو فرکری و داخازاوی کری مسلمان ببیتن قناعت بو چی بو کو او پیغمبره یه بحثویت کتابت فلادهاتی لو مزن الدینی همی کم کرن و گوتوان از ده مسلمان بم دمی دیتی همیا نرازی بون خود دیار کر دو دل بو و لیو بو پاشی گوتوان من دویا هوا بجر بینم نجاشی مزن حبشه ادگل هجماره که زنایت ولات خو مسلمان بون و کره خو هنارتانک پیغمبری صلاف السربن و گوت اگر از شیابام دائم آفل پیتوی کم مصر هاتا فکرن البرانبر لشکر اسلامی هروسا ولات شامجی عمر کره خطابی کلیل کت قدسی ورگرتن و مزن فلا بری کلیلا بداتا في گوت راوستا كتابت ما بحثي وي كسيت كاتن يكو دي كليل كت قدسيش ما ورگريتن كان دا سحكمي تو اوي يانا باشي رابو بنيت كراسي عمري هجمارتن هفدا بني السربون قوتي تو اوي كتابت ما بحث جيكري باشي كليل دانوي مسلمانتي كاچاوا تو چرايكي النفطارية هلكي دي جدير و گشكتن وصا اسلامي گشكر و حجيكرت روناهية قيد كري ياش هميا مازنتر أفبو أجلاي روش آواي و الأندلسي لشكر إسلامي هند نزيكي روما پایتخت كنيسة غربي بو وجلاي روش هلاته و مسلمان هند پیش و چون حتى كو باجير قسطنطينية پایتخت كنيسة شرقي كتا بندستا و كراس إسلام الخوكر الصالة 1453 زايني وشوي روجي ورا ناوي بويا إسلامبول يعني باجير إسلامي ومباوري هيا روجك دئتن روما پایتخت إيطاليا يا أفرو بخوجي دي كفيتا بندست إسلامي چونكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم ياغوتي اكمين جار باجير قيصري ديوكن پاشي رومياي نوا بيت هزر كرن مسيحيات دستت خوبو إسلامي مسيحيات دستت خوبو إسلامي وكرن وبجرمي پیشوازي لكرو هم بسكر نخير كانت شو مزن دين جهيا وربادان اخستن الدين موسيدا
داخل گهداری عیسی نکن و باور جه نکن هر وصا زانا و مزان الدین فلاجی دجمناتیا گازی اسلام کر و گوتن خلکی باوریب محمدی نئینن. اگر عیسی و تاگیرتوی یتسراست ایک دجمن هبویا کو مجیهش کت جهیابون محمدی صلی الله علیه وسلم و تاگیرتوی دو دجمن هبوینا و یتهین هرچنده او اتناف برا خدا نه ایکنجی و ایک یدی کافرت کتن بل دمه اتبیتا مسئله دجمنکاری اسلامی دستت خود کنت ناف ایک دا کربو کینا خویا سالش بیرتین پیخمت برگیری اسلامی و اسلام خوازا و اگر تا تنشان راستی و چنده بویتن دیروکا دولت اسرائیلی نی بخوینه دیزانی ادوی قینا خادریش دا جی مسیحیت گوهورینت مزن بسر دایت هاتین هندک جیب تأثیر اسلامی بنمونه السال 754 زاینی برانبر 136 مشختی هجری فلا مجمع گریدا تیدا بریار دا کوچنا بیتن تصویر و صنم کنیسه و هبن و پاقش کرنا جهت عبادتی اج تصویر و صنم کاکل کا گازیا اسلام بو و بری و مجمعه ب 34 ساله خلیفه اموی یزید بن عبد الملکی کاغذک بو والی مصر فرکر بو تیدا فرمان لیکر بو صنم همیا بشکنتن خو هشیاربون اوروپیانی یعنی عصر النهضه اول اوروپا دست بکری او جی هرب تأثیر اسلام بو وکی زانا و دیروگوانتوان یپ وجدان بخو اد کتابت خدا دیارد کن برای تجا گهدارت خوشتوی خالا دیماهی یا کمت ویتن السرباخوین اتبابت خوی افرودا اوه اری کتاب مقدس او فلا افرو باوری پیت اینن بحث پیغمبر ما محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تدا هاتیه یا نه جوهی او فلات بجن پیغمبرت بنی اسرائیلیا بحث گلک سرهاتی دیروکی یت مزن یت کرین بری چه ببن وکی سرهاتیا بختان صری و قرشی و گلک سرهاتی دی امد بجین بله ویا چونکه یکش نشانت پیغمبرینی یا پیغمبر او بحث هندک تشتا بکن هشتا چه نبوین بله پسیارمش وان اویا اری پیغمبرت هوا بحث ایکی کریه کودت نف عربا دا رابطن و بیجیت از پیغمبرمو خلکه که مزن گلک ملتا دیف کون و دیوی جهیب خوشی وگرن یه روگه ها بنی اسرائیلیا لی کو قدسه اگر بیجنه ام دی پسیار کین اری مستاندنا قدسه چند سال کشلای قرشی و یان بختان سری و یان ایکدی و سرهاتیه که مزن ترشت ستاندنا قدسه و مصره و گلک ولات دیجی اجلای مسلمانه و بوچی او بحث دینا کرن و او نایتا کرن تورات و انجیل دا او ایک یا دوی امد بجین بله بحث ویسر هاتیا مزن اد العهد القدیم دا و العهد الجدید دا جی اش کتاب مقدس یه هاتیا کرن و دگلوی تحریف مزن یا کود کتاب مقدس دا هاتیا کرن الدرجی دیرو که وکیما بابت خوی بوری دا بحث جی کری هشتا نشانت پیغمبرینی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تیدا ات آشکرانه و برهان کرنا و مسئله ما پخوش ادگل ما گهداریا وان خالد جری بکن موسی و عیسی صلاف السر هر دوابن باعتراف کتاب مقدس ملت خو بنی اسرائیلی یتآگهدار کرین کو پیغمبراتی یان ملکوت الله اجوان ده ایت استاندن و ده ایت دان بو ملت کدی یکوش در حق در کوید اد سفر التثنیه دا اصحاح هجده آیت پازده دا یا هاتی يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط إخوتك مثلي له تسمعون ويظناكم محمد صلاف السربن اجدوندها إسماعيلية وإسماعيل براي إسحاقية بابير إسرائيلية وتأنجيل متيدا إصحاح بستوئيك آيات تشلو سي يهاتي لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره أري أجر أم باوري پیغمبريني محمد صلى الله عليه وسلم نائنين ما نمعنى أو ما قوتنا توراة وإنجيل دراو دارخست شو معنى بو قوتنا مسيحي نامينة دمت بجيت إسرائيليا ملكوت خود دي شوائي تستاندن و اعتدان بو ملتك ديتري يكو كاربي بكتن اد إصحاحا هجددا آياتا هفده حتى بستودوش سفر التثنية اش كيزدف موسى اف قوتنا يهاتيا كرن قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا
أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. أرياف پیغمبر يه موسى بحث جيت كت دوی گوتنا بوري دا كيه جهيد بجن بحث يوشع بن نونيه كو ايكش پیغمبرت بني اسرائيليانا پشتي موسى هاتبو فلاد بجن نخير اوه مزگينيه پاتنا عيسى مسيح بل راستي بارا چش وان هر دو گوتنا نينه و يا راست درست اوه اف گوتناها بحث محمد يا صلاة السربن و دليلت مجي افد جيرينه جاری تشتکی اشکرایه که نبحث یوشعیه چونکی پشتی مرنا یوشعی به پترش 1000 ساله جی جهیل هیویا وی پیغمبری بون دم یحیی پیغمبر هاتی زانایت جهیا هاتنه نک وکیت انجیل یوحنای ده هاتی اصحاح 17 آیات 40 و گوتنه من انت فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح فسألوه إذن ماذا إيلي أنت فقال لست أنا النبي أنت فأجاب لا معنى جهي الويدمي چاوري سي كسابون إلياي ومسيحي وبيغمبري يكو موسى بحث جيكري يحيى يقول أس چشوان هرسيانينم انجيل متي إصحاحا 11 آيات 14 و إصحاحا 17 آيات 10 و حتى 16 ديارت كد كو عيسى ادقوت خلقي يحيى يكوود بجن يوحنا المعمدان إليابو و او بخو مسیح بو با شیسیه کی بو یوان گوتیه النبی خو بری پیغمبری جی صلاف السربن پیغمبر ما زانایت جهیت گوت عربت صنم پاریس نزیک پیغمبرک بیت وکی کتبت مد بیجن امو او پیگ و دشاره هوا کین باش اگر او پیغمبر ی موسی بحث ویکری یوشع با وکی او افرود بیجن بابو چی هنگی لحیویا پیغمبرکی بون و ما گوت اف پیغمبر جی گوتی نا عیسای جی چونکی او سالوخت موسى جد بجيتند في قوتنا ما بريني كبوها وقوتي النك عيسى نبون بونمونا موسى بجتن أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم معنى في پیغمبره نش بني إسرائيلية اگر دا بجتن من وسطهم بلكيش برايت وانا وما بست بي دوندها إسماعيلية وعيساش بني إسرائيلية بو بل محمد صلى الله عليه وسلم اش بني إسماعيلية بو موسى اش خده نقل كيتو بجيت وكي تورات بجيت أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك معنى أو پیغمبر دي وكي موسى بيت فلا كتاب أخويا مقدس داد بجن شو پیغمبرت وكي موسى پشتي ويت ناف بني إسرائيلية دا نهاتنا اد سفر التثنية دا إصحاح 34 آيات دهية هاتي ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه و جایان دوید بجین او پیغمبر موسى بحث جد کتن دوید نش بنی اسرائیلیا بید چونکی چو پیغمبری تو وکی وینائن یانجی اگر مگود او پیغمبر عیسی دوید بجین تناقض کتاب مقدس دایا هی چونکی کتاب مقدس بجتن او پیغمبر دی وکی موسى بید والجهه کی دید بجتن چه پیغمبری تو وکی موسیش بنی اسرائیلیا نرابن پشتی هنگی ام ده پسیار کین اره یوشع یان عیسی پتر وکی موسی بون یان محمد صلی الله علیه وسلم همیابن یوشعی و عیسی چو شریعت تایبت نبون شریعت وان هر دوا اج تورات تا ورگرتن بل محمدی صلی الله علیه وسلم وکی موسی شریعت خوی تایبت هبو موسی و محمدی جی دیکوباب هبون بل خود عیسی بباب دابو موسى مربو وكي محمد جي صلى الله عليه وسلم بل عيسى فلات بجن يهاتي الصلب كرن موسى وكي محمد جي صلى الله عليه وسلم هردوا بن جن إنابو وعيال هبو نوكي عيسى يكو بجنو بعيال بو يعني تشكيش لا يفبرخو بدأي دبيني محمد بتر وكي موسى اج عيسى وجابوچي دم تورات بجيتن دي پیغمبركي وكي موسى يتن بوچي عيسى بيت ومحمد نابيت ديسا السفر التثنية دا إصحاح 32 آيات ايكي حتى 2 هاتي
فقال يعني موسى: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، ينجي سعير عندك طبعا دا، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. ادوی پارچه داشت تورات اشارت که اشکرا یا هاتیه دان بو موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم همیابن. دمت بجید جاء الرب من سینا، ما بست به دانا تورات بو موسی، و پارچه دی و اشرق لهم من سعیر، و ما بست به دانا انجیل بو عیسی، چونکی سعیر یانجی سعیر ناوید چیا یکیه یانجی گندکیه دورکیه الناصره او جه عیسی لمازم بوی. وما بست بارچا ديماهيه وتلألأ من جبل فاران، ما بست بدانا قرآن ابو محمد صلى الله عليه وسلم، چونكي فاران ناوي چيايا اويت كويتا برخ باجير مكه و يان ناوي مكه بخويا او چيايا يشكفتا حراء اتكويته و او جهة يكمين جار قرآن لهاتيا خاري بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم. و هر تورات بخو بو مديارتكتن كفاران مكه. سفر التكوين إصحاح 21 آيات 20 حتى 21 دم بحث إسماعيل وديكوي هاجرت كتن بجيت: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. معنى توراة بخويا بما ديارت كتن كفاران مكها أو جه إسماعيل لمازنبوي. باشه اگر محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر نبتن دی چه معنا بو گوتنا کتاب مقدس هبید دم بحث خودت کتود بجیت و تلألأ من جبل فاران و یازانای کو نموسى و نعیسا بعمر خو المدینه المکه مازن نبوینه ما اوجی نه اشارت بو پیغمبرین یا محمدی صلی الله علیه وسلم یادی تره سفر التکوین دا اصحاح 49 آیات دهه هاتی: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعب. هر اف پارچش توراته وكي خدان كتاب اظهار الحق بجيت اتطبع صالة 1844 دا بفيرانجيا: فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم. والطبع صالة 1800 يزيد بفيرانجيا: فلا يزال القضيب من يهوذا والرسم من تحت أمره إلى أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب. وهرچوا بیتن اجوه پارچه بو ما دیارت بیت کو تورات پرنگه که آشکرا یا دیارت کتن کو دست حالات داریا دینی کو پیغمبراتی بو یانجی یا دنیاوی کو حکمرانی بو دش یهوذای اتسلاندن بله کنگی تورات بجیتن حتی شیلون ایتن. معنى شيلون چيا؟ توراة بما ديارت كتن ودبجيت الذي له الكل يان الذي هو له وجسالوخات توي أفايا له يكون خضوع الشعب يان إياه تنتظر الأمم يان إليه تجتمع الشعوب. وأفسالوخات هميل نك محمد بتنهبون پشتیهاتناوی دست هلا داریش بنی اسرائیلیا هاتا ورگرتن و بتنه او بو یکو قاصدت گلک ملتا و ملکا هاتینا نک النکوی کمبوین و باوری پا ایناین و گهداریاوی کری. السفر التكوين دا إصحاح هفدي آيات 20 يهاتي: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. بيقومن أفا إشارتك أشكرايا أبو محمد صلى الله عليه وسلم وأمتوي يكو دبتا أمتك مظنو بيروز أجلايك ديفا هندك الزنايد جهيا دم خود دلت وان برونهيا إسلام فكرين ومسلمان بوين وان بخود يار كرك وأفش محمدي بيفتر بحث كسي نابيت چونكي تورات دا بزمان وان يهاتي بمات برانبر بيفا كثيرا جدا وبحسب أبجدي هجمارا في بيفت بتا نوتدو وهجمارا ناف محمد جي صلى الله عليه وسلم نوتدو هروصا بيفا لغوي غدول يهاتي برانبر بيفا عربي لشعب كبير ين أمة كبيرة وهجمارا في بيفيجي أبجدي نوتدو. السفر حبقوق دا يهاتي إصحاح 3 آيات 3 حتى 6
الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران سلاه. جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور له من يده شعاع. وهناك استتار قدرته قدامه ذهب الوبأ وعند رجله خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض نظر فرجف الأمم. دكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم مسالك الأزل له. پشتی بو مدیار بویش تورات بخو کفاران مکه هده بیجین اریش محمدی پیوتر ایکش چیای مکه رابوی افوان سالو خطا ناو خودت هجی عردی بکتن و ملت بران بروی بهجین و بخوشی بهاتناوی نخوشی دنیای بهاتناوی برین. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. السفر أشعي أيضا إصحاحا بیستویه بحث محمد صلی الله علیه وسلم و ملت عرب یهاتی کرن داببت نشان السر پیغمبرینی و پیغمبر دیماهی کرم کن ادگلوه پارچش گوتنا اشعیایی یکو پیغمبر. لأنه هكذا قال لي السيد اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركابا أزواج فرسان ركاب حمير ركاب جمال. فأجاب وقال سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. سيارة كري إشارة أبو عيسى چونك أوكي كتاب مقدسة بجيتن دمش جهكي تشو يديب كريت شو وسيارة حشتري وكي أشكرا بحث محمد صلى الله عليه وسلم وتشتكي ناي برزايا كو بابل السردست طاقيرة محمدي كتبو وصنمتوه همي هير ببون. پاشی پاشکرای بحث ملت عرب تكتد بجيتا في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادانيين هاتوا ماء لملاقاة العطشان. يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. جلبرا أفنشانه هنا شروجا خزيران جشترا. بني قيدار قريشينا چونكي قريشي هميت نسبا خدا ديهنا قيدار كرة إسماعيل كرة إبراهيمي. أشعيا يا پیغمبر يا بحث محمد كات صلاة السربن كان چاوا دشيرت بني قيدارية رويتن وقصد عرض تيماء كتن كو يثربة وپشتي صالة دل برانبر قيدارية راوستن واشكينيتن چونكي خود وصايا حسكري. وفعلا پشتي مشخبونا پیغمبر صلاة السربن بو يثربة بصالة شر بدري چبو وقريشي برنگه كريت داشكستن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. السفر دانيال جدا الجلك جها بحث ملتك يهاتية كرن پیغمبرك تنافوان دا ديتا هنارتن دنيا همي دكاويتا بندست وان و دماهية مملكة بني إسرائيليا دل سردست وان بيت. پرنگه برفره وصفه في أمت يهاتية دان و هر کسی که بخوینتن اکثر دزانتن بحث مسلمان آیا و یا غریب او دانیال بخود یارد کتن که اف ملتش بنامالا قیدارینه و دگل هندجی جهی فالا اش مجی هشتیا خود بجن هشتا اف پیغمبرانه هاتیه. دانیال دم خونا ملکی بو تعبیرت کتن الدماهیه ادبجیتن وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما.
نشان دیماهی کو ام دوی پیوا خودت بجین ادگلک جهادش انجیل یوحنا یاهاتی کو مسیح یا گوتی حواریت خو اگر هین گوه خو بدن من از دش باب خو خازم کو پشتی من اکدی با هوا فرکتن ادگل هوا بیت و گوتنا خود همیه نیشه هوا بدد ات اصحاحا 14 دا آیتا 15 حتی 17 انجیل یوحنا دا یاهاتی ان کنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر هندك طبعا دايهاتي معينا آخر وتشابت صالة 1821 و 1831 دا يهاتي فارقليط آخر أبعث لكم فارقليط آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله وتندك شابادا يهاتي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه باشيت آيات 26 دايهاتي وأما المعزي الروح القدس الروح القدس المعين ينجي الفارقليط روح القدس الديف جداهية طبعة انجيله الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم باشيت بجتن وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون ات اصحاحا 15 دا آيات 26 و اصحاحا 16 دا آيات 7 حتى ده بحث فارقليطي يهاتيه كرن ومسيحي يقوتي بشتي من دئتن فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم بيفا فارقليط يكون كا ترجمة ويكريا المعز المعين ادشابت نيت انجيل دا البنيات دا بيفا يونانية ويظنايا كو مسيح بيوناني نت آخفت بلكي بعبريت آخفت معنوي اف بيفا بعبرية قوتي باشي اويت انجيل نفسي وورقي رايا يونانية اف بيفا يونانية دانايا شيني هرچا بيتن معنى في بيفا بيوناني وكي زمان زانت يونانيت بجن يهاتيا ورقرتن اشبيرو كلوتوس يكون معنوي بدرستي بعربي ادبيتا محمد يان احمد يان جياهاتيا ورقتنش بيفا باركليتوس يعني بعربي المعزي والمعين والوكيل ودا زنايت فلا وربادان بخنا اتنصى انجيل دا وكي عادت وان شكافن دا ودا بهزرا وان السر محمدي تطبيق نبتا اتبجن فرقليت معنوي المعزية يان المعينة هرچبيتن معنوي ام بسياركي ارستي زنايت فلات كين ارياف معزي يان معين يكو دي بشتي عيسايتن دي كيبت او دبجن ما بست بي او روحه ياكو بسر حواريا داهاتي يانجي هما عيسى بخويا چونكي بشتي كريات قبري دا جارقادي راببو بلاف برسفا روينش راستيه چونكي اگر ما بست بي عيسى با يان روح القدس با بيتوي نبو عيسى هنده تأكيده السر حواريت خو بكتن كو باوريه ببينن چونكي نيا بر عقل حواريت وي باوريه بنائنن پشتینگی مسیحی گوت و که انجیل ود گرتن فهو يؤدي لي الشهادة يعني فهو يشهد لأجلي معنى او فرق ليطي بيت دي شهداء بومن دتن ابراست قوية وش معنى بوهندنين عيسى بخو شهداء بخو بدت الجهة كدي عيسى بجيتن هندي ازمايبم او فرق ليط نائتن ولكني اقول لكم الحق من الافضل لكم ان اذهب لأني إن كنت لا أذهب لا يأتيكم المعين ولكني إذا ذهبت أرسله إليكم وعندما يجيء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على البر فلأني عائد إلى الأب فلا ترونني بعد وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم قد صدر عليه حكم الدينونة وهذا بدرستي السر محمدي وأمتوي تطبيق بتن چونكيوي توبيخ خلقي كر نخوص مايا جهيا اجبر نباوري إنانا وان اب عيساي أفو أجر أنبين وسحكينا في آية بيروس أو خداي مزنتي دا أمرت كتن وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين دراستي بما وكي روجي أشكربيت
گلی برا اوه هندک نشان بون السر پیغمبرین یا محمدی صلی الله علیه وسلم مبوهوش کتاب مقدس و گوهستن یا کفالا افرو باوریه پیت اینن وجبلی وان گلک جهدی یدهین مروف جد زانتن کو بحث محمدی و امتا اسلامیه بل دلیفه یا برطانگه و امنا گهین هم یا بجین و بو مروفت خدان عقل افبتنه بس